Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud, ya Rahimu ya Wadud, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha, wa afiyatil abdani wa shifaiha, wa nuril absari wa diyaiha, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukuruki nasabak pamase na ni akamase kue topa pangin renga maraja nasabari agaki laksanakan si di sempajang nareko lagi ranking ya rega nareko layelingi urutan kami namatan reni lainna dega gadapi sampaja subuh. Jadi ya ko pakasiwiang sampaja perlu ko i-ranking kautamaan na dega sampaja dapi sampaja subuh. Nasaba pada manamoto sini na sampajange ang kamana kaistimewaan na. Tapi iya ko to bicara kaistimewaan rilalan na sampajange de nagadapi sampaja subuh. Nasaba makadai nabita nanigi-nigi tau melaksanakan sholat subuh berjamaah padai narekomoto isiwan dibujuru maka siwiang riolona pangala ta'ala. Jadi itu barangkali sampai subuh ya tau na tu pas sabarang na marajing na jama tay sampai subuh kecuali orang yang betul-betul beriman. Jadi ya na nauleni tahu mas sampai subuh bere jama aku masigi ijami ngiya tu makala tahu makanja tepat na ya tu. Jadi aku meki runtu itu makanja-kanja tepat na lori aku masigi aku subuh. Iya aku sampai jalur tu deto istilahnya dena pada ujian nah. Nah sebab iya rositongan na uko agama pa dua agak-agak mencajit tantangan nomor sidi syaitan, nomor dua napasu ya dua tantangan tadi napasu si bawa syaitan cuma iya ruidi marepa tuli isalah kasetangi ya sangin nareko to cakar dulu dan tu komani tu makala setas ya iya padahal tania jadi nasaba setangnya matoje rosala pa alena dia pita iya jadi dia pita jadi tulis salah kangiro cede tu matu ko to matin tu makala setas ya iya padahal ia ko ikaji lebih marilalam agamata manuru pattarona dua telu tau pandritata maka dade na iya manan na iya tu teko may matin rosetang deh nasaba namo malaika kung kay hadire mabasa to kitu matin ro bahkan menuru dua telu penjelasan na tau pandrite pure ulolongang maka da justru iya tu malaika kumigay na malanda na pangarui keadaannya untuk matinro nasaba napangaruhi atin ta coba ni gare kay kawattu na to mabasa matinro nomor sidi ako to mangaji mandari napa iyo lampa siliwaliwan ni barisi na maka na barisi ya se nagajo na barisi ria bagay ko to mangaji aja takada setan tania tidak selamanya iya na to pura na majenne tu dena tu na malada macabe tu setan pada mia tu ko bangi nang kahades na nabi tamakariya ko bangi tay naliwa bela niya tu setan talita maka bela itu ni nang katauban na tuli cakar dubo bo kilala masigi na ko na jetilala masigi tanya na tu makada setan iya na tu makada termasuk tu pengaruh malaikat yang kedua kaya gabat tu nama dari kecakaru dia ko to masik kiri
Maka dari pacan dia bilang kita tak dia nak bawa. Tak dia nak pitu matu maka dia mati rakaat. Kemudian yang ketiga ke waktu. Iya komat Jumat itu we. Iya nenrek napa kata baik aku mimbarai nak deje samana je lah tu di melo si kapijak mata. Yang itu tu Cina nampak labak ni. Maka dia tu pandrita ternyata tu setan. Ia tu nasabak, ia tu malaikat pamasewe. Ia nenrek napa kata baku mimbarai. Tamatoni tu alena si pulung aku masigi. Ia koto mengaji, mak depe tu ia tu malaikat. Ia tu ampai ia anjurkan ia koto mengaji, ipalas sui sakdah. Aja nalalengati. Ipalas sui sakdah koto mengaji. Ia namo na reko oko ki ilala masigi mengaji. Nang katau masam paja sunnah. Aja na taladai tapas sau-sau ni koto mengaji. Paang kasih di sahabat. Matangang ni masam pajang alena panguluta halipa Umar oko masigi. Natako ang kaya ro sahabat mengaji maraja sakdana. Tak ganggu ru panguluta halipa Umar. Isan na pura masam paja alena panguluta halipa Umar. Tapalomat dape ko si dapena. Dia namparang inatanay mi maka na tau pule kega ko. Jadi ro na padangi ro. Nasa tau pule kega ko nasa we mabela kasi poleku. Mabela nasa poleku dewo ko kampung e monro. To mabela ka. Napa ko ka lo masampajang. Aga nasa halipa Umar. Nalay de che mo tau pule mabela. Pa iya kene tau pule macawe ko pura no bapi. Betul kan na pura no lau kanna na sama magay. De gaga tau ko paganggo ko masige maka tu pada batemu mengaji. Jadi mengaji ya. Jadi na ro nakada tau pandrita dasar ya ro ba akatannya maka iya ko to ku ilala masigi mengaji. Na reko mas semangkai teh mas sampajang aja na nilada sadar. Betul kan nama sumo sadar tapi aja nama lada. Nasabari na tak ganggu ya ro teh ku si peta. Jadi ro le na pangulu tahu marci di to akatannya ngero. Maka dia kong katau leleng iri tadi na pada bateta makasih yang aja tepat tu maka dah salah je tata naiwi jolo. Jadi roli Pak Umar kene ro maka langsung ni akan maje nang katau maka rukka mangaji nama tu masam pajasuna tahu jadi lai tanai maka dah tahu boleh kenro ko. Napa maka dah boleh mabela. Berarti ni sang Umar dia na pahangi. Makiro jadi tu kong aga-aga na jama tahu aja mau tepai masalah. Gitu. Bahkan dua telu agago kilalan agama pak. Biasa kau runtuk maka raka iya na papangewangi tahu. Jadi dua telu agaga angka agaga na surongan nabita. Kemudian tu matu engka tahu nalak nak nabita padahal pada miro jam-jamang. Iya. Jadi tapi ya ku ikaji lebih mari lalu si runtuk mo. Maka do makui yang pai natian nabita. Padahal termasuk tu masyarakat kuburu biasa natian nabita. Biasa natian awal-awal Islam itu Nabi tetelo masyarakat kubur. Apa riolo pana riolo ya tu masyarakat kubur riolo pana riolo. Betul ngana iya Nabi tanya apa Nabi tak masyarakat kubur. Memang ni tahu masyarakat kubur ni. Jadi dari dulu itu namoji itu Yahudi masyarakat kubur tu. Masyarakat itu tomatena. Pada mata idiro masyarakat cuma lelemi batena masyarakat. Lawa miki buru milau asalamakan ko to matewe. Ito ejinang kagaga lo nilau milau sogira lo niki buru lo ki buru Jadi tomaton na kosogi ina mate iya na ro nilau le nakada iya na ro di pale rogaga lo ki buru. Masyarakat buru. Ni te nabitta makaleleang. Pak lo mi mangilang-ilau ko ki buru iya ko malasa inasa ni nene na lasaiwi. Ito iya na malasa pakoro natiang inabita jolo maksisan na mata makanja ni pahan na tayo makadaw yaro masyarakat buru lau mi pe milau doang ngi tau matewe nasuruangan ni nabita batu na napahan na tahu jadi yang katu tahu pak matiang isi dia jama-jama nasabak megan mi akasolangan na niya di China. Jadi maka dari iya kok jokai salah pahangi melo jolo ipapahangi. Iya gagay berlaku sitongan naletu makokoy. Berlaku. Cuma ya bita makokoy tahu dena nasyara ku buruk. Dena apa artinya ya minaloki buruk kong katau mate. Padahal sitongan na tu ya tu asyara ku buruk sunnah.
Apa iya nabi tak ko mak bicara siara kubur. Ina po Allah Ta'ala memang Tuhan suruh. Iya. Perintah na po Allah Ta'ala. Maka daki pada mui ya naruh biasa. Maka dah pada mui ko tu pura masampajan nekiri ngapatiha. Nah dek tu gabi dana pak kiri mato toloki buru pak kiri mato. Maka dah menurut ta penjelasan nah desa ero maka dah. Iya kene letu iko pada iko pak dongang ngoko ko tu pura masampajan ngoko itu pura masampajan ngoko boleh pada mui pak dongang itu lo masih gi. Nah dena ni suruh nabi talo masyarakat kubur. Kene pada mui. Kaya kalau biasa pak kiringan pak dongan na nabi tanah ini ya se pihak magi pet nai suruh lo masyarakat kubur nabi ta. Itu sunnah. Kemudian mana saja itu narampi ukwilalanna dua telu penjelasan hadis. Mai ka hadisan. Maka dia tu tau matewe pak. Makita. Jadi aku tu mak bicara tau mati tu dia nama bela poluk ko tu tau batin roh. Ko tu melong mala kali barakat. Dia nama bela poluk ko tau batin roh. Ia tu nak kada nabita an-naumu akhul maut. Ia tu matin roh masih surang. Masih surang si bawa amat yang jadi dia minah kada nabi pada tapi maka dia masih surang nanya kong kagak masih surang angka abena tu dia nama bela dia minah kada nabi tu tau matin roy pada tau matewi dia nasabaya tau matin roy rewa mau main enggak ya tau mati dia nah kan makiro aga biasa rulau sapa-sapa desa na napala wita ita kada iya na masuk na bitai. Ta coba gere. Iya idiko. Tolo masyarakat kubur tu. Angka 2 telu aga-aga mestinya ipigau dia ipigau. Nasabak keadaan na toki buruk taga makwah. Kega termasuk ya rumah buka sandala ai meraji-raji. Nasabak maya gadorin na ki buruk tai di. Iya. Padahal sunnah kan perintahna rona bitai lah anak legara pecurang sandala. Magai nasabak pada tu ko tolo siarai bitau tu. Ya ko to memenrek bolana aja ta sandala. Ko me kita ma bolana ka makogar. Iya nang kata utama bolana teh na sandala to maka da tau pajujana ye. Magai nang ka sandala. Kemudian agak lebih riolo nasuruh nabi tamak bere sallam. Assalamu alayka ya ahlal kubur. Itu nama komato tu je kau tahu tu lah siarai. Tamak bere sallam tu. Satu kau tahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa tahu tu bere sallam ya ni rona tahu mate tahu makala assalamu alayka ya ahlal kubur. Nah dena mungkin lagi pau ya tu bere sallam ko dena bali. Ya tahu. Jadi maka dia tahu pandrite ko bahasa kasarak lah. Maka dah tahu belemnya ya tu ko bere sallam na Nisa ni makala dia ni bali na napau mopi. Jadi ya tu tahu matewe mape bali demi ni ang kalinga. Iya, demi ni ang kalinga. Iya kena tang kalinga itu ana liwat roana. Iya, tapi dalam ide cede na bali apa kena na bali nule lari wi. Iya. Jadi iya ko to makada assalamu alayka ya ahlal kubur. Biasa rupa ngulut ta Umar, si bawai nabitta apa iya tu ko sahabat na nabitta. Iya Abu Bakar menggunakan kalbunya lebih dominangi atina akalnya. Ya to si pangulut ta Umar tu lebih dominangi akalnya memahami agama. Iya, jadi si salah tu. Iya ko to melo maka magi nang kabar beda ya sahabat. Ang kami to makwa tu. Mak beresan lang nabi ta ko kiburaga nasang ahli pa Umar nang kalinga gaji ya Rasulullah. Ina ron apa? Akala nang kalinga gaji. Nasabak makri nakali-kali na moje ridi ko to melo pikiri ki makada ko mi dodon na sadai we bate we mak beresan lang ina makolon na ki buru ede na nang kalinga te ko capat. Itu jadi tapi makin nabi teh Umar lebih matara ni perengkalingan atau matewe ni tu. Ya na tunang kahadis sa pawi maga taran na perengkalingan atau matewe ang kahadis sa bicari. 40 jongkana ajewe na salain na onro palamungan na matewe nang kalinga mo pataw matewe to di pala kajena. Coba angka gatau kira-kira pak ko 40 ni jongkana salaiki. Ko na yang kalinga mo papala kajena mo ni. Nakasi ronon roye na dano ni ko kasi.
Ia ko samme na irenre mo pala kaje wa di mo nang kalinga. Natanya samme kasi mo ko Makkah Madinah. Na makana nabi tapatapulo jong kana aje na iya ko aje na rae na makalampe. Na si dia meter cica na jong kari na patap berarti meloro 40 meter. Yan ang kataw nang kalingaw ni pala sa dala pala kaje na te ko 40 meter belana. Ina taw makaja taw nga pareng kalingan na to ko taw tumo. Tapi iya ro ko taw mati nasa nabi tapatapulo jong kanya to nang kalinga mo pa. Berarti liwa itaran na pareng kalingan na taw mati na iya taw tuwe. Coba kare. Di kanjak na ya ko hadde sa epa ne pasipulong mo ta si dia masalah. Tata iris sama kada makui rahasianya gagay. Iya. Yaitu ampe ko toloki bure dia tu nawat dito kapau-pau. Maka dan yan seke patau biasa itu nang kalinga tu. Itu aja. Dia nawat dingi pau jate tu. Pada mo ko to mak dio, dia nawat dingi pau kekurangan na nasaba sitongan na tu to matebe. Nang kalinga. Nang kalinga. Iya to na je tumpau podangi kala aja je tamaseke. Pak idi tu je tu nuroi apa ya tu tahu masih ke dia gaya ko mati dia kata teri. Paling sikap di mite kala labat ni tahu pakat di na tu. Iya dia jadi aja tu masih ke. Iya tu teh ko mabasai naliwa ibasana teh na mati tak ka jannat tu tahu. Angkat mandari tati we mata na teh kala we tahu pakasi basana laba itau kanjai. Maka tu yo buku masih ke itau we makan tahu gatu tahu kadi. Iya. Mati siya tu nasa 50 tahun ni mati na nalote masyarakat kuburu na runtu ibatu kiburu na nabace sana makalendo upa. Kat di patau biasa batu na tu. Deka agak buru buku-buku itu li rampe mopi. Iya. Makan aja tama seke. Aja. Abas sakit apa tu tahu seke. Namo tahu seke cecetoy. Iya. Jadi abas sakit. Nah sama tu tahu mabasai. Tahu macawe pulih suruga mabela pulih naraka. Tahu na puji po nga latak si pamalekana, ipuji pada na rupa tahu. Iya, tahu mabasay. Napa ni iya ko mabasay je itu tahu Pak Bu. De tu aga ya sidakat de na parewa ipo nga latak. Na parewa. Mana saaya ramping. Makanya situ nga nakalabe ramalang itu. Iya tu ya sange tahu bertakwa. Alladzina yumpikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kaziminal ghaiz wal 'afina 'anil nas innallaha yuhibbul muhsinin. Itu. Jadi alladzina yunfikuna fis sarra'i tahu angkai masih dakangi waramparana dalam keadaan renggang istilahnya dalam keadaan tahu macagena wad dharra'i dalam keadaan sempit. Iya ko angka aga-aga masagena duit ina to masidakka biasa. Tapi yanang kataw macipi duit na nasidakka. Ay. Namoli na nareke di na megan na nasidakka sisag. Angka kataw makor. Ay makura-kura pa. Iya mitumega ko mega di na nasag kamuat diala cek de. Magi nang kataw pandrita makriya ko cek de sisam manidui mo. Ay sidakka sisan ni. Tapi ya dia lu lerot paha kali-kali na maka dia galalan na itu ko cek de manidi dia sidakka capusisan dia tu.